wa gatanu mwiza cyane ibinyamakuru byacu reka tubere mu gihugu cya Portugal rero ikipe ya Porto iritegura gutwara igikombe cya shampiyona cya 29 niramuka itsinze Sporting ku munsi wo kwa gatatu ikaba rero yabigezeho nyuma yuko yatsinze Tondere ibitego 3-1 mu gihe Benfica yabafashije inganya na Famalicão igitego 1-1 bika rero hahise hajyamo difference y'amanota 8. La Gazzetta dello Sport yo iragaruka kuri Antonio Conte imubwira ati rwose Conte rwose yamaze kuba umutuku yabaye rouge akarero nyuma yuko banganyije n'ikipe ya RS Verona ibitego 2-2 Miguel Veloso wabishiye ku minota 86 ibitego 2-2 rero akaba mu kiganiro n'abanyamakuru Antonio Conte ati ikipe yangiri gukora ibintu biri stupid iratakaza amanota rwose y'ubucucu. La Gazzetta dello Sport kandi rakomeza kuri Zlatan Ibrahimovic akomeza guha show abataliyani akarero aganira na Sport Week bamubaje ati Rangnick kuramuzi umutoza mushyashya wa Milan ugiye kuza akarero yavuze ati Rangnick ninde ati nago muzi hanyuma bamubajije kubijyanye no kuba agiye gusezera yavuze ati yes ndava muri ikipe ya Milan rwose ati nyuma yuko nshwanye na Ivan Gazidis tukagenda tete ati rero nta kindi nakora no gutandukana nabo rwose ati ngomba kuva muri ikipe muri isama. Tutto Sport yo iragaruka kubisa ivuga ati pair of champions akaba rero ari Atalanta n'ikipe ya Juventus bagomba guhura ku munsi w'ejo ni match komeye cyane rero akarero iri kuvugisha amagambo menshi cyane abataliyani Ariane mu rugamba rero rwa Juve gukomeza gushaka igikombe cya shampiyona ariko iyi niyo kipe nibura yaba challenging ifite forume mu gihugu cy'Ubutaliyani. Inter de Milan ikaba yanyereye nkuko ikinyamakuru kivuga ati rwose banyereye. Ikinyamakuru Tutto Sport kandi kuri wa gatanu cyazanye inkuru yuko Balotelli yamaze kongera ibiro mu by'ukuri rero nyuma gushwana n'abayobozi ikipe ya Brescia akaba atakikina akaba rero uyu mugabo yarongereye ibiro ngo ageze ku biro 99 hafi ijana rwose yarahamagara makeya nawe urabibona akaba rero avuye ku biro 92 ubiyongereho ibiro 8. Ikinyamakuru The Sun cyo kuri wa gatanu cyo cyagarutse kuri match ya Man United yatsinze ikipe ya Villa ibitego 3-0 akaba rero Dean Smith yavuze ati penalty rwose yatubabaje ati yahinduye umukino ati sinzi ibyo VAR yakoraga mu by'ukuri akaba rero umusore Ezri Konsa akaba atigeze akorera ikosa Bruno Fernandes yakoze turn around ahita amugwa hadandabirana bahita batanga penalty rero ikinyamakuru The Sun kikaba cyabyise blanda. Ikinyamakuru The Sun kirakomeza no kuri Jose Mourinho rero nawe afite case nkingi kabisa y'ibintu byabaye biri blanda muri izi match zagiye ziba nimugoroba rero za Premier League akarero Tottenham Hotspur yanganyije na Bayern mufusa kubusa ariko akaba Jose Mourinho confirma yuko Joshua King yasunitse Harry Kane kabisingi yari penalty kuri buri muntu wese ngo yabibonaga. Reka rero dukora gaturu k'ibinyamakuru mu gihugu cy'Ubwongereza turebe ibyo byanditse kuri wa gatanu akaba rero Daily Express yatubwira ati ibyiza biva kuri Mason Greenwood kabisa ati rero uyu musore akamaze gutsinda ibitego 4 muri match 3 akamaze gukubita igitego cye cya 16 muri iyi season mu marushanwa yose hanyuma kandi akaba yafashije rero ikipe ya Man United kwigira imbere inota rimwe kuri Leicester City kabisa kuri sport ya Champions League bari kurwanira. Ikinyamakuru The Star cyo cyagarutse ku magambo ya Organ Solskjaer kivuga ko Pogba yishimye kandi ari ready kuhaguma aka rero kinakubitaho titre kabisa Poglava. Ikinyamakuru The Guardian ati Manchester United yagarutse ati yasunikiye Villa mu manga yo kumanuka hamitse bakuru The Guardian kituga ko Tottenham Hotspur ikaba ikipe yabuze ni shot na rimwe rigana mu izamu kuri match bahuye n'ikipe ya Bournemouth. Ikinyamakuru Metro kikatubwira ati Pog standard kabisa ati United yagarutse muri form zayo. Ikinyamakuru The Times cyo cyatubwira ati penalty itavuzweho rumwe ati ndetse ni nayo ntandaro yuko ikipe ya Aston Villa yatsinzwe ibitego 3-0. Ikinyamakuru The Mirror cyo kiratubwira ati ikirori cya Greenwood ari nako kandi atsinda muri match 3 zikurikiranya mu gihe Pogba na Bruno Fernandes nabo ngo baryohewe n'ibitego batsinze. Ikinyamakuru The Mirror kandi kiratubwira inkuru babaje cyuko Henderson mu by'ukuri yaguye kawo akarere umusore yaravunitse ashobora no kuba atazagaruka iyi season rwose ashobora kurangira atongeye kugaruka mu kibuga kapiteni y'ikipe ya Liverpool. Ikinyamakuru The Sun kiratubwira ko amakipe muri Premier League agomba kwicara rero akadesida n'iryari bagomba kuba batangira season akaba rero muri Premier League bifuza yuko season yatangira kuri 12 z'ukwezi kwa 9 hari proposal kuri 22 z'ukwa 8 hari proposal kuri 29 z'ukwezi kwa 8 byose rero barabipanga kureba uburyo bahuza ibintu hanyuma season igatangira ariko benshi baraha amahirwe 12 z'ukwezi kwa 9. Ikinyamakuru The Sun kirakomeza kitubwira ko abantu 20 nibo bari kuri blacklist ya government y'Abongereza b'abanya Saudi Arabia bahagize uruhare mu kwicwa k'umunyamakuru Khashoggi. Hakaba rero hatariho Bin Salman ushaka kugura ikipe ya Newcastle. Iyi ni inkuru nziza cyane ku bafana ikipe ya Newcastle rero yerekana ko harimo rwose intambwe nziza cyane yuko
abongereza bashobora kuba bagiye kwemera yuko uyu mugabo agura ikipe ya Newcastle miliyoni 300 agomba kuzitanga. Cyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne cyo kiragaruka kuri Eden Hazard mu by'ukuri kivuga ko rero yongeye kugaruka bwa gatatu muri iyi season, aka rero ari we urufunguzo rw'iyi sprint y'imikino ya nyuma bagana ku gikombe, mu gihe Vinicius nawe nyuma yo bamukoreye test za covid bakongera akazisubiramo akaba ari muri zima rero bose bakaba bari buze rero kuri match ya Deportivo Alaves aba Eden Hazard ndetse na Vinicius Junior. Ikinyamakuru AS cyo kiratubwira ati pression maximale kabisa, akaba rero Eden Hazard bakomeje kuza rero bakubita pression ku ikipe ya Barcelona kigomba kubivamo mu by'ukuri, akaba rero Eden Hazard ngo yamaze kugaruka, ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira ko ikipe ya Deportivo Alaves iri kwirwanaho rero nyuma yuko inahinduye n'umutoza. Mundo Deportivo yo kuri gatanu yo yagarutse ku byemezo bya UEFA nyuma yuko rero UEFA imaze gufata ibyemezo yuko amakipe imikino yo kwishyura kimwe cy'umunani n'ikirangiza igomba kubera aho yagombaga kubera ku bibuga byo mu rugo. Barcelona rero ikaba yagarutse kuri Camp Nou, ikaba igomba kwakira ikipe ya Napoli ni hagati ya 7 n'itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8, anako rero bahita banitegura rero kujya i Lisbon rero aho amafinali azabera kuva kuri 12 z'ukwezi kwa 8 kujya kuri 23 z'ukwezi kwa 8. Ikinyamakuru kinatubwira ko rero Man City nayo izakirira mu rugo Etihad kabisa ikipe ya Real Madrid. Sport yo ikaba iri guha icyubahiro Luis Suarez, akarero uyu musore ahagaze ku mpuzandengo yo gutsinda igitego kuri buri match nibura 0.67 no kuba muri game ebyiri nibura bafite igitego, akaba rero banamushimira cyane mu by'ukuri. Ni nyuma y'uko rero Luis Suarez amaze kwinjira mu mateka y'ikipe ya Barcelona, abo mukinnyi wa gatatu mu mateka ya Barcelona utsinze ibitego byinshi nyuma ya Messi ufite 630, Cesar wa 232 ndetse na Suarez umaze gutsinda 195, akanamaze kunyura bien sûr kuri Kubala. Kamwifuza kugira gatanu mwiza cyane.